Angeko ene folo kola pe hoko ia. Whakamo ui ae mate. Uli pe moe noa. Manaki angai hala tukuhi foho o ka venga I he funga kolosina ane peki fetongi ho tatuunga totongi e tauhi Kataki koe ki whanono o mai me he purea ko a fultoni. Ka paurewa o ko ia hao whanau o nau whiehu he University Fultoni.
o ku i tua e o fomo ke o mai pe o whakafono. Ko ia ko ke whima ke au futoni o ma pe e tangata i ki pule ako e ngai fomo ko ia. Malo. Kamata nai fe, ka teo whenga pe. E hiki, kakawhetai, e mo ai koui, e hoko mai o ke lesi, ke uiwa, kolonia. Aki hoko loko la, e mo ai whaingata, ke uiwa. Whaingata ki hoku mata, he palani ai a whiona ki a kita. Ka te utui mo whalala, hope ki a ka maumoi, whaingata. E ki hoku honga, ia ngā hala, ngā ho'ofa, mo e takanga, ia, ka moe toa, ka mua e maho
Amalola hike kauhiwa me hahake mamao I hono o mai ngahi popo aki whakaloto lahi koe ni kati ki tau tonu. Kore peke mo katake aki ki olunga ke tau hiwa whakataha e tau theme song, Lord Lay Some Soul. Whawheta I ke sihowa o tolonga pia tae ngata e ne ngahi ala ofa. Tapo ki he o tua mafi. O kua fio me he kilua. Whatapu whoki ki he kau paresten, kau mai, kau whawhawhonga, o e konferenise wafe wanima. Pēku whatapu, ki he tangata ikbi paresten o e Missionary Tonga, kau mai sekretari, pa pehe ki he toenga o e kai ngalotu. Atuku pe mua ke ata moku ai whainga mari e koni ke watu ha talitali loto fia mo ha talitali loto honga ia ko i ko e whewhanoa e tau wha conference kon tau kau whataha e ngai mawang keresi pag tawango e ku tau mawhana
Ko hi ko e ala ofa e o tua pe mo ne ngahi tapuaki o ta taki ki tau tolu he whanonga anga pe tau kau whakatahai i he houa koe ni. Ko whie tatali mawa. Tangata iki ka koe tokoni President nia e division ne. Koe o manake ni hanga o whakafofonga atu. Ai wholofola e o tua i e whiwhini. Ko kore whamore more beki he. Tangata iki. Oi ko wangoi pe. Koe ke whiunga ka tau ka moau. E whiwhini. Mawen kau whanonga. Ki utatali rei koe. Kai he kresia e ki mo ne ngahi alofa. Wata e te talo to mawhana. Whatawang e peke o tua mafu mafi. Ke kei taumaringi mai e ne kresi. Peke ne kei whafono a koe lau maari e maani o ni. Koe hui koe tataki o whai maa ki tau tolu. I whanonga anga koe ni. Taki toi whaloloa haua koe ni. Ko ate e tatali rei, ke kau hiwa eiki ko ia e whiwhini. Ka koe kau hiwa ia me halatukutonga. Hatawang e peke heo tuake ni hanga o atuha leo lereka ki motole whiwhini. Ka mou loto lahi whiunga. Ke mou whafofonga i mai ki tau tolu. E ngā hiwa ku mō teu teu. Nau beha ko hapai e hiwa e aoni. Ka ko lawe e atko ki mō tolu he whiwhini. O ko atala to mā whana mōna ka ki mō tolu. Ke mō o mai tau popa ki hiwa o luaki e whiwhini. Paka hiria ato ki whahatau lotu. Mālopi.
Amen. Kore peke tau kui kotoa, a te utataki tato he loto. O tua mafi, ko koe mau tamai whakahewani a whiona. Koe o tua koe ngahi o tua, pia koe eiki koe ngahi eiki. Koe arifa moe o meka e a whiona. Nai kai kia hao ka mataanga, pia kui kai kia ha ngataanga ia a whiona. Mau whawhetai ka te koe ko uhi koe ngahi alo ofa. Moe tāpua ki o ku whaiki he mau ngahi mo ui he whanonga anga koe ni. E ku mau wakawakai ki he whanonga anga he kōhiri. Na e whelaha kā kia mate moe ngahi anga hala. Pea tauhere e setane e mau mo ui. Ka e whawhetai si hopa. Ku ke omi ki mau tolu ki he tau whakakonferenisi koe ni. Wa mau kauwhatahai he fia. Ke mau whakamalo ia. Ai ofa. Pea moe tauhi hau ai a whiona. O mau kauwhatahai i hoa koe ni. Eki. Mau kore more peke he a whiona. Tuku peke mau toi atu i holalo kolosi. Ke mau hula atu he tata a maoni ai a whiona. Ke whakapulupulu ki mau tolu kai hātu pe a leleia a whiona i he mau mo'ui. Oa koe ni, whatataha ki mau tolu pau kai ke puri pe unga pe fufunaki ke a whiona si ngai fofonga. Nau tākawaha mai me he ngai whanua muri. Ai pe ke he ngai whakatokelau mo whakatonga. Mau kore pe ke a whiona ho tataki. Mau noho lau maari e maani o ni, he whakawhonu he, konferenisi koni. Pea tāpue kina, si kau taki, ka peke he kau whawhonga, ka peke he toinga ho siasi, ke mau whonu i o lau maari e maani o ni. Pea ke mau inasi e ngahi koloa whakalau maari e, pea ke langi e a whiona e mau mo ui. Sio, mau rotu pe mo kore ke a whiona. E tokoni, pa ke ta taki ki mau tolo o tāpue kina e mau mo ui. Ke mau mau e amanaki lelei he whanonga anga koe ni. Ki ha aho te ke toi whoki mai ai. Tamai ku mau rotu pe pe mo kore ke a whiona. Ko hui koe tangata rea o e whiawhi koe. Tuku pe mua ke o mai haloto poto. Whakawhonu hene mo ui. Ene whakahoko mai a ki ho whinangalo. Whakafonga mai ai ho wholwhola. Malawa ke mau inasi, pe mau tānaki, hoko ia koe tūhulu mo e whakamāmaka ki mau tolu e whanonganga. Tāpua ke ai mau mo ui, pe tuku ke tataki mau tolu ho lau maari e mau nioni. Mau kore peho ngahi tāpua ki ia sisukalaisi ka ko koe ho mau whamo ui. Amen. Malo tau mau e whiawhini. Kore peke u whamalmalo te mua he talwhakatapu ko kamata ke ta hoa loto e whiawhini. Ata mo ko e whangamari ko ni ke whahoka te whatongia ko whakakala kita i he whiawhi ko ni. Whamalola het ke kau hiwa maari e ko nau kamata ia ke tau hoa loto e whiawhini. Ko ki motoa whahiwa ko kaunga ko i he koristonga. Ko sio ki he whaafo whahiwa ko pehe. Nei tonu beho no whaata e la tuila he whare i whiu. So ko tonu e ranga e ne hiwa e ngahi nota. Au whawhiwhia pite tau kau
whataha he konferenisi koe ni. Pako ulau pe koe tāpuaki ke whahoko atu ai tau popoaki he whiawhini. Na whakarea he whawhikau me Amerika he pongpongin he lau malanga o pe he. Koe malanga pongpongini koe ki devotion pa koe lotu e whiawhi koe tau malanga ia. Aia koe ne winga devotion he pongpongi koe ki malanga no pe. Mine te whanoa ne ki devotion ni, koe malanga au tāpolo e whanoa balunoa au ia he whiawhini. Ake, whawhiwhia pe tau kau whata, ano tala noa i e kaweinga o e konferenisi koni. O e kaweinga e konferenisi ko te walu i he misiona ai otua. Pea hake whanongo i he kaweinga, ko e kaweinga wha siasi lahi whukena i tau tolu e te walu. Kau hangi ka te guongo koe ki he kaweinga e tau konferenisi, ko e talu ena no mai e kaweinga he whaitau ene ni manu tau ki te walu pe. Aku hangi ka tala noa e nai tamahe whaiwhekau whakakai ki whine motua e ua, nai mali ke motua whakakai. Pokai ate na ke koe rea motua whakakai te walu, ewe te walu, pako pāhia ki whine motua e ua ia. Pokai pene te whi mea ta te walu pea te whine motua. Pei puna o alu, koe ai Tonga Mission, tuku ai te walu, katau alua. Alua whakahoko ngā ue, ko hanga he o tua o mai ki tau lu kai tuku e te walu. Kaike, ko hanga pe whakahua, ka kono mo ni o ku whawhiwhia o pito e whanongo ke ngai report e sekretari he ahoni, ai langa ngā ue i tongani. Whalagalaka ngā ue, sio ke ngahi eria keke, o ngahi taumua ngā ue i he tau whakonferenisi koni, o whawhua whawpito e ai ngā ue i hene. Whamaloa ke tangata i preseni, kau ngā ue, peki motol kātoa, ai kainga lotu o tongani, malo si o mou ngā ue. Ko e langa whakalaka taha he ngā ue i tongani e whatatau ke ngai report, ai sekretari pa mo e tahui paanga, ai tupure kina ai whakapaanga koe na tonga. Whawhua whawpito ho mo loto ofa, whaito tonu hono whakafoke vahengo fulu, pea whuaki ho mo mea wha ke langa ke tau ngā ue, whamalo la hea tu ke ngā ue koe, kumo hanga whakahoko. O ku kei lere whupe e tau ngā ue, i he tuanga e tau nima koe ka hoko mai, next Quinquennial, pea mo e theme I will go. By the way, Pastor Charlie, I acknowledge your presence here today, and I thank you for allowing me to be part of this. I know that this is your territory, and I'm only here to support you, but thank you for the opportunity. I will be preaching in Beulah in Tonga. I will leave some of the Bible verse in English for your sake, and no, the one next to you is already a Tongan. But hopefully I will remember to come back in English and share a little bit of what I am trying to share. But I he tau ngāwe, o tau hoko tai pei, I he theme koe I will go, te ualu, o talaki, ai o rere o Sisu Kraisi. Paki o tau divisiona, o sama pe, ai whotuutuko tau divisiona, aki e tau mua ngāwe koe SPT for Christ. South Pacific Division for Christ. Hāno hinga ku whotua e whahinga, kawinga ngāwe koe ni, ai SPT for Christ. For your objective e wha, ngai kawinga lalahi e wha. Kono ua ki, ke malawa ke whamamafa mawahe ai misiona koe ai siasi. Kai ke ngatai hono ua, kono whakatahai au tau divisiona, I he ngāwe koe ai otua. Tolu, ke nehanga toi whakalahi I hake ai ngai whenga maarie, ke toko lahi e kau mai koe I hono ngāwe I e misiona koe ai otua. Pa hono whakaosi, ke toi whautahai aho tau divisiona. Whautahai aho tau divisiona, ke lawa ke tau ngai whakataha. Pa harewe palani, koe palani he tau kamata koe he tau kahau, e kamata I he TPUM. Ai koe tau kahau koe whamawawha, I he TPUM for Christ. Wafe wafitu, tau alwa ki Nosila, NZPUC for Christ. Pa tau alu mea ki Aseria, wafe wavalu, AUC for Christ. Pa Papua New Guinea lewe he wanoa uahiwa, koe
PNG for Christ kai ko tu o ai hano fai programa i Papua New Guinea pe ko fa mu e ka pa te tau feito ton no talake ngolere e o tua e vave to foki masi su klaisi vave foki masi su klaisi pe ko no launch ko ne programa ko ni o ku launch e pereri o tau ka hau wa valu ki me a hotolu i Australia pe ko sfa he mai ngahi fika ke o mo preseni e tola he kakai o ku firmau ke na o kau i ngai programa ko ni pe ko fa mu ke on ha kau taki o siasi te na foki mai o taki ai tamua ngau ko ke tau alu o talake o ngolere o tua o fa ben o te hoko me ko ni he na hoko he ngai tau mai ko e ngai tau ba ko le mai ke Missionary o mai ka wele ta le ta ke launch tau ko ka le etis pe o angele vai le ta to ko na foki me be fa no me matoria ku tu usi ko ngai ka wele ta ko na o ngai ko ki to ko ai pa sen onge ka tamu ko he ke tu usi si ke ka he no launch ko program ko ni ka ko uhinga ko ai SPT for Christ mono avelo ko he ngahi unioni o ko ke uhinga ya ke fai ko nga we ko i he TPUMA e no fono ia ngahi unioni ko uhinga e hau ka to ngai unioni ko ki hata ke unioni ko ni o ka fata I ngawe ke I lo he kai ngalotu o ki kai ko tau ngawe pe Tonga ni ko tau ngawe o fa maman la pe ko tai mi ko alo ko ki nusila pe mo o fa ho ko ngawe nusila on ki Australia pe tau alu ki Papua New Guinea ko ngawe ke tau fetogoni ake tau ngawe na ke ki uita tore o tua ke tau no fata pe I tau ki fonua pange ko to ko ya hapakuki wa he uaki pa beveson no nima Vakaia mo tolu he ngai hiteni pe to kanga mo ofo he te ufai a ngawe I mo ngahi aho e kai te mo tui ki ai o ka pau e tala I ka te mo tolu na sanga pe ho tuaia ki ki te I ngai afra mui te nenga fai ngai ngawe whakaofo he ke tau tui tau tori ki ai mana tu pe tau fotutu me kono tau inoni me kamata nga o au ke tau ni na tau kamata aki I will go to my family tau mui he to ka ngawe ulaki vesvalu pe sisu te mo malo ho ka hoko me la mane manoni pa te mo hoko ko kaufamoni Jerusalem siutea Samaria pa ke alu he ngata nga mamani pana tau kamata I he algo tau ngai family algo tau kaunga api algo tau ap ngawe pa ko tau ni ko tau fama mafai ke tau algo ngata nga mamani pana mau o mai ngahi kore ki kakai o nau feo ngai Missionary kamata ngai tau ni le foi to fanima me fakato tau inoni na o mai ki fisio teu ek na tolu ke na alu hoko ko kaunga Missionary pana foi to fai me tongan na feito lima o que feito ta ia ngawe he tau me feita ko na le tau programa ka ko feito ko fai ko na o ange ko lo he pe amo Andrew nane pe amo metali pare na ku ko ngai uta ko ni na hanga ngai uta ko ni na oro ai ki na tori sunne I tau ni pa ko ta te mo tor pore rahi mo na e wa ai ko ki na tolu Faka ofo pite na ngawe. Faka ofo pite na ngawe na tore. Ko na ngawe na faya ko English he ngai apia ko ke. Pa na wa mama bi na tore from each other. They are far from each other. Ka ku fa fia ai ki grupu ko ni na mahu inga I na ngawe. O ko na ki ho waloto na tore he fia fi ko tabe. Pa ko fa malo ke tare ki te ka tala o he ne toto hu mai o fai lotu ai ki grupu ko ni. O algo a hi ko ki apia ko ke fangi apo apia ko na ngawe ai e na o mai e o ngolelei ke ngawe fangi tamai ko ni. Ko lolo he ia na o si no tau na tahi ko fai ako e ngani ki fai ila ke fai ako. Ko na nena es fai ako I Nusila fa pito ne fai ako en ia. Ko Andrew ia ko stupa ne mo na fai kau ia. Pene tal mai ko ne ospe ne ngau Missionary na he tau ni e hu ia fai kau. Kau ku ositari he university ko Indonesia ke hu ange o fai kau ai. Pena ne kore me ka te fefe masiki hu ai pe ia fai kau hen. Ko tang hu ai pe ko fai kau hen
kumbe pe hau mari hen pake no foi pe ko ia en o tali ke toi ha le ngau ma sisu o te ke toi foki tonga fa pake alo momoko ai o lau mari e ngau e pe ko ia i Indonesia pako metari fa fo pite ngau e metari o hange ha group lita i he ka foi timi kon go nau ia o ku hoko pe mau recruit e ka ngai fa missionary ka ia ha te fahinga tai mo ku o mai e kore me he unioni pe mo wangi ki ke hoko te ngau ngen he kaure le ia ki nau to ko tia ke sio ko ke nau tunga na mo falo mare wal ahi ki tu pule ki nau pe na mo falo mare na to na wo ko ngai fa missionary fa pito ka ke ko e ngai programa e ko o ku hanga naki mai me mua ka koe thimi ko ia o ai will ko hau ia ko me fekau lahi ai ko tau mai mo e to matiu vai Vava'u pe si su hawa si su ne le ki na tolo pe ko tuku ke te wa malo ko to pe i he langi pe mo mamani ko ia ki alo mo tolo falo tu e kakai ai pureanga ko to pe o baptizo na tolo i huafa tamai mo alo mo lamari maunioni ai ko fekau i ko ne he o toa ta tolo ke tau alu o falo tu a mama ni ko to pe hau mi ai ko ai foi thim ko fa amu e ka take asi ke tau tali io ko to pe ke tau pe io te alu o fra hoko ngau e ko ke hanga ui me ke te tau do ke tau fai ko o ko fa ia pe te ngahi programa ngahi malanga na o si fra hoko ka ko fe hanga to mai ki fa kau o e fe fini me ki foi fa o singa ko o fe kaulahi fa o singa ko fe kaulahi o pe vakai o ko ia tek motor ma wai pe o au ke ngata nga mamani ai ko palomesia asisu klaisi o fe kaua ke la mare manioni pe sisu pe vakai e kau la mare manioni i he ngau ko tau ha fa hoko ko tai ko tau alu ai o fa ko ne ngau o tau alu pa me la mare manioni ko fama mafa i he fia fini whakatonga i mau pela mare mau ni o whanonga pia mo koe o wana ke alu kai ke hanga whakatonga i lau mare mau ni o whanonga pia mo koe ke hanga ilo lau mare mau ni pia ilo i ko he lau mare mau ni o monga whakata he kono hinga he guia whakatoka mai tau tori he awhaka o sie toi kwa mātiu wahe fitu pa mo vesa no ua malu wai whakatonga sorry al whakatonga e pehe ke te au e tōlahi e aho ko ia eiki i kai nā mau wakona ki i o uawha pe i o uawha nā mau kapusi ki tua a e te wolo pe i o uawha nā mau whai e ngahi mea mana lahi pe te u toki whakaha ki a te kinau tolu na i kai au pito te u i loa ak mō tolu alu i a te au ak mō tolu o mō whai kore a koe tau whoki koe ki he whekau lahi u talama he whapalo mesi masi isu e kau e lau maria te mo alu pa mo lau maria ka koe au e ni koe ki whakaosi ia o sko e tau alu talama he o tuaia na kei nehanga ia ilo i tau tolu o koe whamatala me koe e vesi tuhake kakai koe nio lau talange e eiki na mau alu ke konferenisi a Missionary Tonga ko mau tona mau whawhanga pe whiapi pulu e lulu ko mau tona mau hima koe he loa tonga koe konferenisi fukakai lotu e ni koe na nau whawhiki ki he eiki o nau talange na mau whahoko ngā ue na mau alu ka talamai he eiki e ki tau tolu na mau alu e motori a motolu ai koe alu koe a motolu pe kekiri alu me lau mare koe mea koe koe alu noa ia wau whaui e he kai ni koe haua pe na koe ngā ue e iki koe koe alu noa ia e tau alu tato me lau mare maunoni ke whahoko ne ngā ue pe ku ia e tala whakatata ia o mo mea i koto motori e tala whakatata ko ia o e kau i tau ko ia e tau honga fuluko whianga tō mai whia whini ke ne hanga o toko ni e ki tau tolu i he whanonga anga koe o e alu koe ni koe o whahoko koe ngā ue e iki pe ofa pe te tau wako mea ngai re soni ke tau hanga whakapapau i he tau alu o tau alu pa me lau mare maunoni ke hanga lau mare maunoni ni hanga i lo i koe koe au koe ki he a whakaosi e hanga he lau mare maunoni whakahoko koe ni hanga i lo i koe pe ke hoko ki taua ai talwhataka wana si sukalai si a whakaosi o ne pena ke ne i lo i e taua talano koe e kau tau po
honga fulu. Mo mea I pen nima poto, nima na ikai ke nau poto. I he whao singa, mea tatau pena tau lau ane nai. Vai Matiu vai wani mapa me vesa no tahawa kana lea ia o pehange o ko talamoni at ka te motol o kui kai te wanga wea I lo ek motol. Whao singa ko tala noa. O kui kai te wanga I lo ek motol. Sai, te tau alu lewa ki he ko e tala noa whakona si sugo ni ko tala noa ia ke kātonga mari. Anke he whewekau poto no whaawa ngai fu hinda ko ni. Pe te tau whoki rewa ke ki whamatala pe ki hanga e kātonga mari he koe tala noa whekon koe kautau po e tō ngau fulu. O whekau akia mo e kautau po na nau nofo tari ki he kātonga mari. Pea koe tala noa koe o anga koe urunganga whaafonua koe o ka kaisiu he taimi kou whai ai koe ke whai koha mari. Wisi? Hage u ke whewale loi hono whakawa e whohi nā. Loia. Tō atu. Pea koe anga koe hono tala noa I koe urunga whaafonua koe a kausiu. I he... Koe aluha ki talavou o lea mari. Pea o ia whai lea mari o whai e whakahoko poko hai ia. Pea osi koe ngahi whipotala noa aki koe ia. Koe taimi koe ke whai ai koe he ki whewhine ai whiri. Pe koe ne io pe koe ikai. Pa koe kono kātoanga I rewa nai pehe. Nai hau rewe talavou pea mo e hina kārepi. O ne hanga rewa o lingi ai mua hei ki whewhine. Pea ku wha tuu takai pe whamiri o na wanga siof. Pea ku pehe rewa anga koe urunganga whafonua koe o e whanua. Pa koe ne lingi koe hina ka repi koe ia. Pea ne hanga rewa whawhei ai ki whewhine. Ke ne hanga tali ia ke hoko ia kono kaumea. Pea ke hoko ia kono sipaniti he kāu. Pea tu rewa ki whewhine. O siofia ipu, pea koe whakakaukau o pehe, koe ipu ka repi koe, o ku whaokoto ai moui koe ki talawu. Whaokoto ai ne moui lerei, mo e moui koe ki kaike lerei. Whaokoto ai hono historia koe me he kuohiri I he ki ipu waine koe. Whao kātoa ai hono whamiri, he koe taimi koe maria ki whewhine, o ku mari mai ki he whamiri kātoa. Pea koe tūua ki whewhine koe ia, ne ilo kātoa ai mea kou whekau aki moi ki talavou koe ia. Pea ka pau, o ku ne hanga tale talavou koe ni ke hoka kono husipa niti. Pea tene hanga rewa to'o ipu, pa tene hanga rewa hinu. Ko ono whakatātā, ko loto ke winu me I ho ipu. Pea koe ne inu koe me he ipu koe ia e talawu koe ia. Koe ne tuku pā ia, ko ne hanga tale e talawu koe ni, I he mea kotoa. Mea kotoa. Hau mo historia, hau mo whamiri, hau mo tui, koe hae mea kotoa peo ke hau nai whao I ipu koe ni, inu he ki whewhine. Inu he ki whewhine koe ne talia koe ai talawua ki hoko kono huspaniti. Koe tau kau ene he whainga whakatātā matua ki malohi au pito I he urunganga whakasiu. Pera I kaike ngata pe I he talwhatātā koe ni nai ngau e aki e sisu. Nai ngau e aki e sisu I ai talwhatātā ai whainga o wau koe ni he mari koe. Mana tu e talano koe nei e taimi na hawa ia semisi pamusione. O na kore ki a sisu pe mene whae. Sisu, ai mua e taha whoha ke nofo e Tongatapu, pa ai e taha ke nofo e Tohema. Pa koe haa tari a sisu. Koe tari a sisu, are you willing to drink the cup? Ai a koe, whakawhokirewa e sisu, ai nau whakakaukau, ki he taimi koe kore mari. Pea pehane e sisu, ko mo kore kona, ke mo nofo e Tongatapu mo Tohema, o mo mateu teo ke mo hanga inu, ai ipu koe te hanga inu.
He koe kono moni na whamatala peke ia si sua ne pehe. Koe mui e te au, koe ko ha mui ki ha mui o whia maari. Koe mui a koe mui o ku te tukupa ke te whi lau. Pana e lawe peke ia e ngahi tohe. Tohe a luke wahe hiwa pa me vese no watolu. And he said to all, if anyone would come after me, let him deny himself and take up his cross daily and follow me. Koe mui a koe si suru koe whenga tukupa pen. Hanga tukupa e whewhine ke tangata. O koe loto ke uhanga inu e ka a ipu. Koe hape whenga mea koe hanga o mai koe loto ke uhanga tāria. Kai ngatai he tohi koa luke vai tā whaaba mo ves no tolu. So therefore, any one of you who does not renounce all that he has cannot be my disciple. He ke lava koe ke hoko ke disciple a si suklaisi o ka pau koe ke lava koe ke hanga inu a ipu koe watu e si suklaisi ke te koe. Whafofa, pe mataki lo loto o pito e whakatata o e ouau mari koe i he urunganga e kaisiu. Kau whewhekau, ko tau tukupā ke tau inu e ipu e. Uia e o tua ki tau tolu, koe moui whilau. Koe moui whilau. Na e pono hinga na o mai e whewhekau me whakakai, ne lea whilau ka nei, na ne pehe o ku neongo i tae te au e ne hau ki mua ma mo au. Kana e pono hinga na o mai e Palestini, utama e Palestini, whewhekau ko ni, ne o si inu e ipu ko ne tukupā, ko whepeha wheitu e aweo ki ai, ko tukupā e moui a kuia ki he eiki. Amen, whewhekau? Ki tā ki ai. Si, tō atu. Suang ki ai, ki he whengau e ake mea ko tō pe, ke le rei ai ki he kakai unau ofa ki he eiki. Pea kei ngata ai, kana e tō ngau e ki he sisu klai se pui whakatātā koe ni, mana tu he taimi koe na i he ngoe ke na Getsemani ai. Mana tu i he taimi koe na ilo pe sisu klai se ko wawepe, ko wawepe ke hau e Filipa na honga aveia ke tutukia ke Kolosi. Pea ko ne mate koea, kui kai ko ha mate no muro peka, ko ne mate koea, ko ne fua a e tā ngahala. Pea na ea whioi pe e sisu klaisi, ko e ipu koe ni kwa mana ke ne hanga inu, ko e ipu ia o ku tau fua, ko e ipu ia o ku kona, ko e ipu ia o ku mama. Pea na e mawhasia e ne mo uipa ko e le forofora ni koe, loto ni koe sisu, pe e sisu. My Father, if it is possible, let this cup pass from me. Fulahi e tau wanga hala, e tau toria ke oanke inu e sisu kalais, pa koe lotu a sisu, eiki, o tamai, ka pau ki aha whainga whaunga ke toa ipu koe ni, ke ua te uhanga inu e ipu koe ia, pa ke hanga mua toa ipu koe ia miau. Ka ke, i he ofa sisu ia te koe pa muau, pehe sisu, oua nā hoko, ai mea ko loto ki ai, ka e whaka hoko pe o whinangalo. Pea inu e sisu kalais, ai ipu koe ia, mā koe, pea muau. Pea i he au koe ki he tohi koe whakaha. Pōpua ki koe angelo hono tolu. Toi whakafoke ai peki tau tolu he pōpua ki koe angelo hono tolu. Ki he fōi o wau koe koe e mari. Whakatonga koe angelo hono tolu pehe he tohi whakaha vai tahi wā pa mwesa no hiwa. Pea mui ke te naua ha angelo e taha. Angelo hono tolu ia. O lea lahi o pehe, i longa a ia o ku lotu ki he manu whekai, mohono imisi, pe o ku ne mau, ai whai longa i hono lae, pe i hono ni ma. Tene inu moia whoki ai waine, koe tautea me he o tua, aia o whakatau tae hui, ki he ipu o ene houhau. Popua ki koe angelo hono tolu, tangi he angelo hono tolu, ko ki mou tolu ko toa pe. Ko ki mou tolu ko toa pe, te mou huke he imisi o manwhekai. Te mou hanga inu, ai ipu e houhau ai o toa, o ki kai ke toi mixia. Ngā loe ki ai ke ua i pukare ki whaosia. Ipu e ko ni wifo yo. Ko whi mea taha. Ko e ipu ya koe te ke inu koe he awhakamui. Ko e fu ipu soi ai au tae aha no mixi o whatatau e koe ki he lawa e forofora.
Pe he te frofora popo ki koe angel hono tolu. Ko ki mou tolu koe. Ko ki mou tolu koe te mou hu ki he I misi. O manu whekai. Pe kai ke mou hanga tare ofa e o tua. He kai te mou inu kalepi tiu si motu. Te mou inu soia so si motori. Ke o si ai hi e tuia so si te kai. Kakohono whaofofai. Ko e tau inu pe, ko o si hanga e si suklaisi o inuen matau tolu. I he ngou e ketse mani, ko ipu e nuko e na inu e si suklaisi. Ko no hinga na e fuulahi e ka si suklaisi pe lotu e a si suke o toa. E eiki, ka pau e malawa ke ki hanga mua o ave ipu ko ni mea au pa ave ia mea au. He kono hinga ko ipu ko ia, ko ipu tae hu ia, o e hou hau e o toa. Totongia ko e tawanghala. Pea inu ia si suklaisia, ma a koe pe muau. Pea ka pau he ka kita hanga tari, ai ofa ai o toa, nani o sanga inu makitaua, te ta inu lewa e, te ta halanga lewa inu, ai hou hau tae hui koe o toa. So ke he whatata ai uau kone, o e mari whakasiu, matu aki whakaofa o pito pe loloto o pito anga ai whawheo taki ko ia. Ka ki tau hoko atu, kei toi lahi pe ku mini te waunoa. Pea kone osi kono tari ko he ki whewhine ne inu ko i buaine, pea kakena no whata, kana mawai vai rewa, teu ke kātonga mari. Pea alurewa talavou o teu rewa ia, malko ne alo langaha hana api. Pe koe alo kokaanga ngahi ngatu, pe koe ni alo teu e ai kātonga mea. Koe ke ilo ia he taim koe ni, pe koe hae lo e teu koe ia. Ka ko pau ke alo e tangata koe ni o teu ki ai. O ni hanga mai tatore whakatata, manatu e tohe seneva he tawhawe sula ke tolu. Koe hae mea si suklaisi lo tonga whahe taimini. Manatu e wheko si suklaisi koe tangata taane o manake ne hao o mali pa mono siasi. Koe tau tolu ia, koe whewhinea ki tau tolu. Rotonga teu e si suklaisia api pea mua koe pea muau. Koe ki te aha whawheu ia ki ai. Ka koe hae ngau e koe e whewhine taane na e totonu koe ki ne hanga whai. Kou ki whekumi ki ai pea whakatolo at pepa mo e kau teolosia. Ka koe whanki mena kuhanga ilo. Koe mea rewa koe e whewhine taane na ne whai na e ui koe mikve. Koe whahinga o wau koe ne whakamaa a ia. Koe teu ki he kātonga. Au le whamanata mai tau tolo, tau teu koe ke kātonga mari pa mo e alo e o tua, ke whamaa ki tau tolo me ngai angala. Koe mea taha koe ketupa, pe koe ne sio ke ngahi u mea whakalao koe ke teu koe mari, ngahi pepa mari. Pe koe ne sio fie ngahi u moua na moua kei totonge ngahi u moua, whalere e ngahi u mea whakalao koe nui ngā ki hoko mai au mari, o koe ke te hano moua. Kai ke ngatai, hangarewa hei ki whewhine rewa o whai ene whakawhe. Whakawhe. Pako mea ni kou maari e ia he ku lauke ngahi u whamatala koe ni. Koe whakawhe koe e ki whewhine koe ki he kakai koe nau mai ki he maari. O ku whawhalala i he toko lahi koe ki hanga o mai koe ki he kātonga maari. Ai aho lau kau i he malohinga o e tangata o ke maari kei. Ka pau ke mariko mga tangata o ke whakaukau, tama ni mawaiwai e nia. Tama ni mawaiwai ne te alpo ki whawhi mai pe hoongo mātua mo e whahu mo umotua pe whaek pe ia. Kau whahai aki ai pore koe ai ki whewhine i he tangata ko ai koe ke mari mo ia, ai toko lahe kakai o alo whawhi me ke mari. Koe ne pore koe he ne ilo, koe tangata ko mari pe mo ia, o alo ngau e malohi ke teu e whukātonga lahi. Pe alatua ki whewhene koe ne hanga whawhei, e ne whae tangata koe hāfua ngai, koe ne kui, koe kātoa ahono ngai whamiri. Kono uinga koe ne pore, koe tangata ko wai koe ke na mari, koe tangata u nima whewheka, koe tangata u to. Pau pēanga koe, ai whawhea ngai koni ki he tau teu at koe ke ta kātonga. Koe taheo e tau teu, ke tau ato whawhei maha tau ngai whamiri. Ke nau o mai koe tau pore ke tau ilo, koe eik tāne koe mana ke tau whetau laki, koe eik o kulahi. Pea o kulahi e ne teu, e malawa ke ne hanga ia keita,
kato tau family. Kono inga koe kawe inga koe no siasi ke tau alu. He fie mau ke ilo e mamari katoa pe e malawa he tāne kono tau tari ke ai ke nehanga o whakawhare ai toko taha katoa pe e malawa ke tau hanga o mai ki he kātonga tāne kono. Kono ua e mea kona nehanga whai, kai ke ngata pe ne whakawhei ai tō lahe o ne family, ka kua pau pe ke nehanga o mai e hono family, o introduce nau tō kono kaumea. Pau pe ke ka pau te uhanga whakawhei mai ai kukui ko eke. Pa te uhanga o mai a eke o talang. Koe kukui en. Koe malo pe ne tō me ke sia si o mou e tai mini. Whamata la te whamini. Koe e koe whamaheni e nau tolu. Kono inga koe taimi koe hokai tāne. O kui kai koha muri e nau tolu ki ai. So ke he whatohi tapu ai runga ngoe kau siu. Aia koe tau oko whawhei me kakai ki katonga tāne. Pea tau hanga tōni e nau tolu. Ke nau hanga ilo e tāne. Ke nau hanga ilo e tāne koe hui koe hoko koe tāne. Ku nau hanga unau whi ilo ngaki. Whawhawha bitu hanga koe urunganga. O e kakai siu. Hoka te pōpuaki. Pakono whao sire teu koe teu ai teunga tāne. Koe teu e taunga tāne. Ka pati hanga sio ke ngai u teu koe ni. Kono mo ni o naia. Koe ngai u teu koe ni whai koto e si sukalaisia maki tau tolu ia. Kai koe tau tolu pete te honga whai. Koe o whai e koe si sukalaisi. Uneo sanga ia o mai e teunga ki tau tolu. Uneo sanga ia totongi kotoa aho tau ngahi mo ua. O sanga ia whakamā kotoa e tau ngahi anghala ki tau tolu ia. Whahoko pe tau ngahi tau toko o mai e kakai ke nau o mai o kau he katonga taani koe ia. Kake, hoka te tau tānoa. I he taimi whakoe o e whai koe whakawhe, pa wai rewe taimi tatari ai. Ia rewe whai taimi o nau tatari ai. Koe ke tala i he tangata mari ia ki he whewhine, pa moe hono whamiri, pua kakai kou teu koe ki he tāne. Ai taimi koe whahoka koe tāne. Koe ne toki ma teu pia ana, pa toki tala o whahoka mari he whiawhine. Pua whahoka mari a bongbong. Pa koe taimi tatari koe ia koe taimi ia o whaingata, taimi koe o whaingata. Sio ke he mohe kau tau pou i he screen. O hange tofu pe ko mo mohe mai koe nā. Ako ilo pe au i au ki lolo e tau malanga. Kau ku ki malanga o taha pe. Te uki ai e pe au e ke ose ai pe he hawhile. Ka koe taimi tatari ia. Koe lau e whorofola, lahenga hei utala noa ne hanga whamarami tau tolu. O kui kai ke tau sai he mea koe tatari. Tala no koe tohe a mātiu wahe ua whaa vese whaawalu i he kautama eki na nau whakaukau. Fufuoloa aloa e tautaki. Pera kamata ke nau urunganga koe na honga ngahi kovi e kau ngāwe. Koe nau whakaukau fukei mamao e whoki ma koe a kautaki. Tau ki whawawa pe koe tala no koe alua mosesi ke he mounga. E o mai e whekau nofo e whanawa i seri. Na tau ako i e he reson koe nei toko o si. Whiu e kakai. Foi aha pe whanoa. Hau kau se reo talang kia erone. Fufoloa aroa mose se whao na tore ki o tua tamapua. Kai ngā tae tānoa koe a Saula. Na whikau ke ne tari ka Samuela. Pea kai ke wha matatari. Pea ne hanga ia whahoko whi lau ia. O kia i e whakakore mai ai. Whoroforoa ki tau tolu. Oa nā tau whiu he tari. O ana tau whiu tari, Isaia vai whanoa pa mweve sana tolu walu. Ka koe nau tolu tatari ka Sehova, e whakafo o nau malohi. Te nau puna hake ake ai, kapakau o kuhange, koe whanga i kare. Te nau lere ka i kai vai. Pa te nau ewa, ka i kai ke nau pongia. O te tau whiu he tari, he ku kaue o tuamu ki tau tō, tene hanga whaiwia ki tau tōri he momini te tari. Ka re tia vai ono pa mweve sana hiwa. Pa ke oua, nā tau whiu i he whaire rei. He te tau utu i hono whai tau totonu. O ka pau e i kai te tau vai. O te vai he siasi. Mālohi ai pe siasi he kua vave. Pea panaki ai ne toe whoki mai. Whaosia ke toe sāme vai ua fitu. Ma mo vesa no tā whā. Wait on the Lord. Be of good courage and he shall strengthen you. O wana ke foi i he tatari. O wana ke foi tatari. Tau aluen ke whaosi ko ia o e talawhatata. Mana tui whoki. Aha ke toko nima, o giai e lolo i he nau ki māma, ka nau auna dolo. Aha ke toko nima, o i kaki aha lolo he nau māma. Pea pehena nau o whakatau mai nau lolo, peke nau mai o
ki he ka tongata ane. Ka ke taimu na lawa mai e koe whoroforen koe me he tangata ta ane. Ka nane rea ia o pehange o kou tala moni atu ka te ki mautolu. O kui kai teu I loa a ki mautolu. Koe ngai tala whakatata whaka si su kalaisi ia. Koe ngai tala whakatata na e taha peho no uhi ngā ona ia. Koe ne hanga whamoni ha whainga moni peta. O kui kai koe ngai tala whakatata ulanga e tau ngai toka te rine. Ke peke tau mai whaka iki. Ke langa e tau toka te rine. Ka kou ki whe tau mai piau e tala whakatata ni kono uhi ngā koe kum mare ia he ne wheka oaki. Mo ngai ulunganga koe kausiu. Pea ka koe au koe ki he whai konga koe ni ulahe kakai una honga whawheu ia. Ka pau koe lolo koe whawhawhonga ia lau mare. Pakau tupi au ki ai. Koe lolo koe whamatala mai whawhola. Ai koe na ikai kia ha lolo e kau tau po uvare. Koe whawhawhonga ia lau mare manoni. Pena e whekau whuke na o whakatau mai ha nau lolo. Ono moni ukai whuke lau mare manoni ukai koe mea ki tau te altatoro whakatau. Ka kou tui au ia koe uhenga hono whakakau e lolo I he whatata koe ni. Kono whakamanatu mai ki tau tolu ai mahu inga koe lau maari e maunoni. Maha mono whatongia koe ki tau tolu. Hono take kina ki tau tolu ke tau mateu teu ki he kātonga tāne. Pati haa whatonga e whengahi lau. Te haa lau pefan ki vesiken ki tau sio ki ai. Loma wahe walupa mo vesano taha no. O pehe no whale whapalangi. The Spirit Himself bears witness with our spirit that we are children of God. Aia ko ne whamatala ko pehe. Pea oku whakamooni he lau maari pe ko ia mo tau lau maari koe whanau ai otua ai tau tolu. Manatu e whekaulahi. Talmai si isu. Pea teu ia te mo tolu ma wai peo au ke ngatanga mamani. Ko ni hunga e kau whataha lau mare mo I tau tolu I he tau ngai whataha. Pako taim koe te tau ngai whataha I koe me lau mare o I loa I tau tolu lau mare tamai tau tohi koe na Paula. E whakamooni e lau mare ke o tua koe whanau I tau tolu ai o tua. Koe whanau I tau tolu ai o tua. Koe ki lau ena e spirit of prophecy. The class represented by the wise virgin had received the grace of God and the light of heaven shone forth from their faces. Koe whanki mama koe na nau alu koe ki moia ki he kātoanga tāne. O koe whanki mama e koe a ke kumia ko nau hala. Na e mama pe feitu ia na e alfa po uri pe kautama koe na ke kia nau mama ke na o ke wharakola he talwhatata. Koe whanki mama e koe ia na e ke uhinga ke kumia ko nau hala. Koe whanki mama koe ia ke tuku I mua ho nau mata. Koe taimi koe whakaava ka matapā ke sio mai I tāne o ku ilo mahe I tāne ai mata e toka taha koe ia. Hau koe kau tau pōko uvare kai kia ha mama ho nau mata pia kai ke sio mai e tāne au ilo mai pako haiki nau toru I tua. Ngau e koe lau mare maununi. Ka pate tau tuki hoko taipe I he kei lau ai pe ngau koe lau mare maununi. Kale tia vai ni maa pa moe veso no woua. Vesi I loa pe nia. Ai fua koe lau mare maununi. Koe hae fua lau mare maununi. Koe ofa. Koe fua lau mare koe ofa. Moe fia moe hoko ate ngahi umea koe. Aia koe taimi koe nofa koe lau mare maununi koe he ta mo ui. Sio me koe si suko ki tau tolu. O ku mata ofa tu pe ta moe tope ni hanga I lo ki tau tolu. Koe hau e kou kai koe ke kau e lau maari ki tau tolu. Mata I whe mohea mai pe tau sio e tau tolu pa kai ke ilo tau tolu I sisu. Mata I tae ofa. Mata u kai ke te fia. Kai ke te mau tae fua koe lau maari maunori. Pa koe sio me pe koe asi e tāne mi loto ia. Tala mai pe kai koe tamane aku. Kai ke asi mai fua ia. Lau maari maunori e totaha koe ia. Apa te aluke mana te vesio na ulango nai whawhisinga I koe he eiki. Vesio no wataha. Vesio no wataha unehanga tala mai to uhinga koe nai whawhisinga I. Vesio no wataha. E I kai huke pureanga langi aki nau tolko toa pe o pehe kia te au. Eiki. Ka koia pe o ne whai ai whinangalo o e kutamai o ku ihe langi. Ka ko ki nau tolu pe unofo ia e nau moui I he lamare maunoni. Pe hanga he lamare maunoni o whaivia ki tau toki tau hanga whakahoko a hono whinangalo.
O ki nau tolu e koe, na tari ki he katoa ngata ane. Patu ki hoka peki he vesi hono oko, kaletia wahe ni mapa ma vesi hono taha no. Walk in the spirit, and you shall not fulfill the lust of the flesh. Koe taim ko tawa, e vai pa mo lau mare mao noni, hei kai ke whakahoko e he kakano, koe lau mare anga hala he tau moi, ai ne ngai fie mau. Te tau hangi ta tolo whakahoko, ai ngai whorofola, koe ai otua. E kau karisiane, koe lolo ia, koe lau mare mao noni koe otua. O hanga, taimu nofe lau mare mao noni he tau moi, o whamama he lau mare mao noni he tau mata, ke malawa ke sio mai i tāne neanga ilo koe. Ko koe ne whanau. Pe whamonia lau mare mao noni o lawai, ke ta huai, ke hoka ki taua, koe whanau a eki. Whawawhawha upito e whamatala. Mahu inga upito, ai ta ngau e whataha mo lau mare mao noni. Mahu inga upito e whema, nofo i lau mare mao noni, i he ta moui, ke lava, ke nehanga i lo i ki taua. Whakaosio e rea talwhatata koe ni vesona tātolu, ko ia mou leo, he kuikai te mou ilo, ai aho, pe ai wheitu laa, e haua i ai whoha o e tangata. Mou leo, he kuikai ke muhanga ilo. Whakapapaui, i he aho kotoa pe, ai ta tukupaa koe ki he otua. Ko ta o sanga ino waine, o ta tukupaa ki he otua e eiki, ko tukupaa e mou ike mui e te koe. Ko tukupaa e mou ike mui e te koe. Pe i hene pe he, te ualo whawhei kotoa mai hu whamiri. Te ualo whawhei kotoa mai hu kaunga api. Ho kaunga ngā ue, he ko pore aki a koe e eiki. Te ke malawa ke hangao, whahauwhi kotoa hu whamiri. Te ke malawa ke hangao mai e whare, o kulahi ke nofai hu whamiri kotoa. Pako ta ngau e ko ia hano whawhei mai au ta ngai whamiri, ta ngau e pa mo lau mare manoni. Ta ngau e whataha mo lau mare manoni, kono inga koe, teimi koe haere mai o tua, e tua he lau mare manoni ke ne whamoni, ko o whanauen. Ko o whanauen u honga ilo he o whanau. O ku lawa nai ke mamata mai e o tua ko ta mata, o ku malawa nai ke malama mai, a lamare manoni o tua he ta moi pe lava kes a fiho o tua pane hanga whatonga i taua o whakehanga o tua whaita pone i taua i he whiawhi whakakoloa koni ke to e whawhou ai ta tukupaa ki he o tua pe ta whapapau i nofo i e lamare manoni i taua ke hoko mai ai a whaosi o i lo i taua e he i tāne o whaita pone i motor he o tua malo. Amen. Tau whamalo ko tape ki whawhikau, ko ui koe whakawhawhonga mai mea i e wholwhola o tua. Pea tau inasi ai e whewhini, whakakoloa ka ki tau tolu, he tau whakonferedi skon. Ko ui koe ngahi popak mauinga, whawhau mai, i e whawhikau, o malawa ke tau kau whataha i hoa koni. O ku ko whiwhiri he e whiwhini. Pe koe hae uhinga o ku hiwa tu o ai hala tuku Tonga. He whiwhini. Pe au nofo, pau whakasio mai ke kau hiwa. Takou te kei ke papi a tahi hou ia ke siasi. Tahi hou, whenga ke papi ke siasi ka tua tāpe o mo hiwa. O ku whawhi atu. Ke mo mai ha tau popa ki hiwa taha. Petau tok fras malo.
a te whawhake mō mea ki o lunga tau whaos. O tua mawhi ua whiolangi whiawhia pia mau loto ta mai e whenga maari e mau ke mau ako ai ko fofola. Mau ako ta mai ki he ui maaronga o ke hanga whaike mau tolke mau ilo i koe. Mau whiao pia mo koe ta mai he ngau e mama koe ni e lava ke ilo e ki mau tol ta mai. E mau wha ana wae ta mai hoko mai aho whakao si ui ai whilo ngaki ke lava ke mau huu ke hopureanga. Whaita pune ma tō ta mai pa mo ngahi tukupā fōu mau whai he whiawhini ke mau ino ai ipu ngau e whatisai pare ai whiona. Ma tukupā kakata mau moui ke mau ngau e mai whiona. Tārenga ta mai mau whilau lau. Tāpua kina nge whakawhai tutu mau tolu. Ma tōnga ngahi prokalama e konfenis koe ni. E si sukalais ko mau whakamoui e meni. Whamalo pe ki he tangatai ki toko in Palestina e Divisione. Whaiwhikau mawen kau whanonga ko i koi pōpuaki whakoloa mo tā puaki. Tau lawe mono ia i he Hawaii. Pe he ki he toko in Malanga whai he toko in Tarekita e vai whanua hapai. Pea koe whakamalo ko hi koe tō whatongia whakafofa. Mo koloa ia i he konferenisi i he Hawaii. Whamalo whoke he kauhiwa. Ko hui koe hiwa ko ia ko whakakakato i he whiawhini, pia koutui o tā puaki. Koutui koe hokot pe pia mi he ni ka hiri pe ki breaking minute pe nima ke teu koe nominating committee ko wawe e nau ngāwe e toki reporti mai ki he kauwhafofonga a pongpongi. Ka ku kaike whakahoko ha nominating o whakatatau ki he tau polokalama ko smau e ngahi ngau e ko ia i he ahon toki whakaha pia pongpong pe ko hiri pe ko ni ko e Niuafo'ou te nau o mai e nau reporti o ku whiawhia lahi e whaifkau pia me Niuafo'ou ko ade pōna mo mā tuku mo toka kake mo nofo mā sio he reporti a vai whanua Tongatapu. Pe koutui koe pōni i he ongo wahi whanua e ua tēnā whakahoko e nā ripoti he whiawhini pea koutui tēnā whiawhialahi au bito ke mō kau i he nofo i mai o i ripoti ko ia. I kai ko ia pe kau ku toi whakamanatu atu pe ai kau ngau e ai siasi koutui o ku whakatonga i hake o ku lahianga o mō taimi puria pea me he konferenisi koutui na ia e whakamore a Missionary ke o mai ki mautolu pia mo ngai whamiri ke tau polokalama pia kia e kore atu. Tau te whito pe ki he ni ihi kuna osi ilo pe o kai ke puri. Whahoko mai he tangatai paisteni pia pe tau ilo i kotoa pe. Koe kore mo nofo mai ke tau ngahi whakata ngā he kuia e uhinga. Ahono o mai ke tau whanongo ki ai ke tau lava ilo e tuunga mo e ngā ue o tau whai i he Missionary Tonga. Kore atu pe ki he kau whewhai e vai whanua niua. Whamore kai teu pe ki mua. Sione, whamore ki ata mai paisteni ia kai. Kai toa te pulpiti ke tawha ki ia. Ia, au ke tawha. Sai pe ku tau. Toba mai kakia. Ki mua pe ke whakahoko he whaiwhikau pia mei niua ko a reki palanite ko tui ko kongalahi o ki mautolu kai ke mou lawe e tamayo eki ko e tamayo eki ko ni na ne toki kamata ngau e pe i e tauni o ne lava atu ki he vai whanua Niuafo'ou o ne whakahoko ai e ngau e
Pea na iai pea moe tene tok lave pe ke ne ngā ue o whai ai. Ka ki mua pe ke whakahoko e areki ai ne ripoti i he whiawhini. Tuku pe mua ke tau kui, pea te whai peha lotu, pea ma areki. Ki mua ke ne whakahoko atu ai ne ripoti. Ke tau lotu, tamai mawhi o mau whakawhetai mo whakamalo atu, koe uhi koe haua whakakoloa koen. Mau kai mo inu eiki pea me he tāpuaki o i malanga whakaeiki na mau whanongoa. O kune hanga o pore iki mau tolu ke mau inu pea me he ipu. Na inu ai a Fiona ko uhi pea ko ki mau tolu. Pea ke pore ia ke mau mo ui ke mau lava tu i hakuonga pehen, mua aho pehen. Neongo e whai ngata, neongo e lahi e ngahi pore. Ka i he mau inu pea me he ipu ko ia. O mau amanak lele iai ki he aho te ke whoki mai. Ke mau ahake, pea mau tuu hake o kei whonu ai lolo he mau ngahi ipu, pea mau whawhi ao ai ki he a Fiona. Whawhitai o mau lau maari e, ko mau kau whataha pea mo e whai whikauni, o mau hapai hake ho tamai o eiki ki a Fiona. Ko ni kua ke hanga ui eiki, ko uhi pe ko o ngā ue. Pea tuku pe mua ke whai tāpe ki ina ia, ko i hae vahe vahe, ko i hae ongo tene o mai pea mi he ngā ue na ne whakahoko i e vahe whonua, tuku pe mua ke hoko o tāpua ki ai, ai mau ngahi moui. Ko lotu ia pe moe hu o whai e ho wan, e wafa si isu ko e alo, ka ko ia pe ho mau wha moui. Amen. Amen. O ko kore ke hu whamaru mau latu, ka hu whanga ngahi talawhatapu kakato, ka e whanua pe moe lotu. Ka tuku pe mua ke unga tuai, ka e whakahoko hoku whatongia, ko wahea me au, me he skete lahi e seasi, pa ko ulau tāpuaki a e whamiri, e tau kau whakataha i he hoa whakoloa koeni. Kai e whatamawahi ki he tangatamalanga na e whaikekau, ma veni kau whanong, a peke tangatai ki pastende a siasi, whia e motuani, ki he whiawhini, pia pehe moku ki kai ngalotu, o mau kau whataha pehe i he whiawhini. Ke pou, pia mo whamooni, i he awe o tua, i he ngā aue, ngoi tatake a lau mare mauni o ni, nei whai ki he ngā aue anga. Ko e ripoti ko teu ke he whiawhini, o tui pe e whamiri ko ki tohi koe, o te mumau ko toa pia i ai ripoti i he pesi walu ono. I he pesi walu ono, te mumau kakato pia ai ki ripoti ai i he pesi walu ono. Ka tupe mua e whainga maari e koe ni, ka ke toi whaloloa, ke uatu ai, ai ripoti ai ngā ue, pe he wahe whanua Niuafo'ou. Ko e siasi awhitu i he Niuafo'ou, ko e whamaoni a hatala loto mo ui, i a whelaulau pa mo e lotu, i he tui a tatake a lau maari maanoni. I he mahina koni ko Novemba wafe taha walu. Tau whamaoni ko toa peki ai, ai tangatake ki Palestine ai siasi, whanueri mataere, pia mo e ne timi, ko e fuafua timi evangelio eni, ki he whanua, i he mahina ko Novemba, i he wafe taha walu. Lere ai e nau malanga whaka evangelio, i Niuafo'ou, pena e tuku pā i e lau maari e fitu, ke nau fau he vai o e baptaiso. Ko e tāpua ki lahi eni, i he ngawe o tua, i he funga maka koe ni. Pea ko e lau maari e fitu koe ni, na e tuku pā i e siasi, ke o atua e tau whaiwhekau koe ni ko te vitalangi, ko e fuafua whaiwhekau eni, ke ne tau he lau maari e fitu koe ni, na e baptaiso e takatai ki pasteni, pea moe ne timi. Hoko atoa te vitalangi, ripoti nai mai e te vitalangi, pe te vitalangi, na e lota taha e Missionary Tonga, ke ne hoko koha tauhi, ki he lau maari e fitu koe ni, i he tau wafe tahiwa, ki he wafe uanoa. Na ne mau ai pia pia moe, ako lau tohi koe ni ai GPS arere uta, koe lau tohi pureanga pe ne ua i Niuafo'ou, i he GPS a tonga mamao pe, loto guako kotoa maa pe tani, mo tonga mamao mo hahake ia ki ai. Koe ki lau tohi koni, i piki pe kaunga api mo tau apsiasi. Ko tau apsiasi, o kutu uia he kolo koni ko kolofo'ou. Ai a koe atpehe tau langa futu, pe a e sia, pe a kolofo'ou. Ai ko kolofo'ou, koe no fo'i fo'ou ia e kolo koe ni, i he taimina e puna ia e mou ngā whipea. Hiki rewa kakai, on no fo'i a Niuafo'ou, a kolofo'ou. O whakahingoa ai e kolo koe ni, ko kolofo'ou. Ko tau apsiasi pe taha, i Niuafo'ou, toi ngā koe koni ho tau ngahi kau ngā api, koe ngahi siaskehi koto api.
Pea koe ki mama ko ia ku ulo ia I he ngawe anga talu me he wafeta havalu I he malanga whaewa ngeri o koni na whalere takataki pasteni. Tau I mai ai e te vitalangi a siasi I he wafeta hiwa ki he wafe ua noa. A watu ai ki he lautohi ko e whalaite kotoa pe he te vitalangi whai e whakasiasi koni a e lautohi. Aia koe hua taha kotoa pe ia he pongpongi na maua he whai whekau koni a whainga maari e ke tutu ai ki mama I he ua uhonga I kaureka koe ni e lautoi pure anga. Wafe ua noa, ko e taimie ni o whaiwhekau a poman la whunga waka. Wafe ua noa ki he wafe ua ua. Ripo tatau bena mai he whaiwhekau koe ni, ko e tare ki tai ni e wahe whanua Vava'u. E whunga tatau pe, ko e lere pe a ahi, api ki he api, tauhi pe mo e lautohi. Ta mo ngai whanga maari e pe a ia kotohi tapu. Ka ko e tuunga koe na iai he taimi ko ia. Na iai e ki mea lere, na whainga maari e au pito. Ai hau ma te vitalangi e ki mea lere ko ia, ngau ake e whaiwhekau po mana. Pea nai malawa e ngāwe, ai alu ki hahake, ki pētani, tonga mamao, o whai ai e ngāwe koe ni. O se maa po mana he wafe ua wha, hoko mai ai, I he wafe ua ua, hoko mai ai, a sirive nuspuniani. Pea mo siria, na lere I mai e ngāwe, I he wafe ua ua ki he wafe ua wha. Ripoti koe nai mai koe ni e sirive nusi, pe he e siri. Na lere atu he taimi koe ia ke whaia e ngā we. Ko e me mi pape ua na e toe pia mei he toko fitu. Ake e uhinga ko e migration ni pe. O mi pe he whekitaki I he ako pia mo e kumi ke he ke whawhetu ke toi lere ia nge nofo. Pia na e hiki kotoa mea e whai toko nima ia. Ko e toe pe lau maari e toko ua. Hoko atua siri I hono tauhia e me mi pa ua koe ni. Lere pe mo ne malanga whakaiwangerio I he tau koe ni, o paptaiso ai e toko uai. Ko au enpa mō ku taimi I he tau ni pe. Na mautu uta he taulanga futu, I he aho fitu o Februari wafe wanima. A hongo fulu pe, kamata e ngā ue. Ko e misona tatau pe. Nei mai he otua, I he mati ua walu veso no taha I wawa mo e vesi ua noa. Na koe tāpua ki lahi I a siasi. Ai kau e lau maria manoni, ki he tataki le rei, ai ngawe anga e otua. Nei e ki lotu na mawhai, I he kamata e ahonga fulu ko ni e ngāwe, whare me he tangatai paste ni. Mai mea koe te mō whai, ko mō whakawhi iloaki ki he whakafonga pure anga. Whawhi iloaki ki he pure whakawahe, whawhi iloaki ki he ka ofisa kolo, ki mua batu ki hoko atu e ngāwe. Na matalango fua mui ki he tuuni nai whai he tangatai ki. Pe moe makore pea tokoni a lau mare manoni. Koe whonga koe na mawhai I he whai waha taimi koe ni, mahina pea ni e tahataha hango fulu me iai, na malotua kore tokoni ai otua. E eiki, ki mua pa masitu a me he whanua koe ni. O kuma whe mau hafua. Ke iai hafua, I he ngau angai otua. Na maalu ki he kaunga api, na maalu ki he ngau anga, na maalu ki he taha kotoa pe. Alu pe o tau ki he koloki pe tani. Kai whawhetai, ko e nau nai mai he otua I he taimi ko ia, talange ki he hoa. Ko habe mea mai he otua he motu, ko ia pe te takamata aki. Pia ta whaito tonu ai ki he otua. Whawhetai, he nai ngāu e malohi pe lau maari he otua, I he ki wha taimi nou koi ni, ke whaia e ngāu e. Ko e pōkalama koe nama whai koe he ni. Ko e sio kon ki he motu, I he pōkalama koe ni, mau e ako anga, mau e ki lautohi, ko e me mipa koe ni he lautohi kau ki tahi nepe. Ka koa whainga maari e ia, koe ke toi hae kau whai wheka uia, ki he lautohi puri anga koe ni. Aia ko mau ka katoa I pe au, a katoa e whalaite koe ia. Mau katoa e katolika, Wesiriana, Tonga. Katoa e ki lautohi. A koe whalaite hoko, mea tatau pe. Moe malotu pe o kore tokoni ai o tua, o mai mua hakakai, ke lawa whai hatala noa ia ki tohi koe. Koe lere ata ngā weha kore ke he pure ako ai high schoolu, ko o kore ki ai pure ako, whamure more. Ko ki kore ke mai mua ki ngā ue I he ako anga. Nai ofa mai e pure ako ko nito e fuaki mai aho tūsite. Tūsite ko toa pe, ma uai, ai counseling I koe ai ako. Ako ai pe ai taitol, ai tōpiki ai ako anga, I he wike koe ni. Ange koe ofa, tala mai lewa pure ako. Alo teu e whai tōpiki koe, koe te ki hao counseling I ai. Koe whainga maari e ia nai mai hai o tua, ulo atua I ai ki I mama, I he ako anga koe ni. Toko fitungo fulu, ai high schoolu, tūsite ko toa pe,
Mai he o tua whainga maari e koe ni, ke lava au atoa ia pōpō aki i he tako anga koe ni. Loto ai e toko ni mai, ke nau fau he vai o e baptaiso i high school koe ni. Koe tārika koe ni pia mei he whae ai toko ni ma koe ni, e whemau ke whawhetu utaki ke he nau tamai, koe palopare mai ai whanua koe ni. Koe taimika koe ni, ai loto e toko ni ma, kau nau he malu malu pe nau o ngō mātua. Hoko atu ki he sia koe ke he savea whekau aki pia moe kolo. Ke te lava malanga whae wangeri o, ko ngā pe nai whi mau haki speaker, pe ko haki i fo i maika. Ka nā malotu pe ke he otoa, ko hape whaunga tene, mea ngāue ko tene o mai, ko ia pe e lava whai ake ngāue. He koe aho waka koe i Niuafo'ou, koe aho ia ku tuku ngāue ai e taha kotoa pe. Tutuko e ako, tutuko e, mau osi kotoa ki futu, fo i hoa ia e walu. Mau nofo pe i futu o tari e waka. Ai koe whainga maari e ni, e kau whai whekau, pia pehe ki he kāinga, ke whai ai e malanga. Ke whai ai matai menu whakatahataha mai kolo kotoa pe, koe tari e waka. Ai koe sio koe ke savea, ke koe whainga maari e ni a si, ke whai ai ha malanga, lolo tonga koe ni a tari waka e kakai. Koe tunga koe ni ku, oku mau iai koe he taimini, whainga maari e koe taimi ai waka, pia moe tunga koe e tau whetutaki, lere koe e whetutaki, aia koe whetutaki koe ni Niuafo'ou, koe palpare ma pe koe ai koe mau netu eka. Koe ke whalawa mau mai ai whakataha koe ni ai kau whai whekau. Ka koe whonga koe oku asi he taimini koe ai, koe whaki wifi koe ni ai ngahi whare whakakolo. Aia koe tunga koe ai, koe aho ia, oku aure whanau ia ke he ako. Ai koe whine mātua, auna tolo la langa. Pea puri rewa mātua ia, pe kuna ki tahi, pe kuna wo ke vai. Ai koe maa pe pompoki, aure whanau ki ako, ka mata rewa malua ke kolotau potu. Lotu pe ke he otua, talange ke he otua. O mai mua hafo i lau maari e pe taha pe ua, ke ma whetau la ke halapure anga. Ke mau wahe ki tohi koe. Foki mai he aha koe ia, mau maa ki whamire tolu. Whakawheta i ke he otua. Foki mai aha koe ia, mau hatoko ua. Whakawheta i ke he otua. Na e uloi ki i māma koe ni, i he tataki e lau maari e maoni o ni. Au ke konga loto koe ni e tau ofange Missionary, e kuki Paskala. Pa koe kuripoti koe ni, koe osi koe ni o perei mai he whaiwhekau, Filipe, ai ki vitio koe ni, ke toko ni pe, ke tau whakamooni ki he ngau ai otua o whai he motu. Pa te mau whakaosi aki, e mau ki i hiwa. Koe toko ni pe pa moe poupou ki he ngau e. Ko tunga koe ni uki ai e tau apsiasi, o ku whakafo whakapito apsiasi. Koe paparema koe ni he tau apsiasi, ko tui koe āpe. Aku whe mau apito, ko whatonga i tari waka, koe tari ai pe whai tokona ki he waka kotoa. Ako mau lotu pe, ke whai mo tauange waka, ke tauange whai tokona ki. Aku ki taimi pe tau mei, mau lotu ke tauange waka. Ai koe whakamon manu, koe ne whanua, u whangai whakatapu, o ku tuku wange pe ia he whanua. Ai whangahosi, whangapulu, whangapuaka, pe hoko koe mau lahi ia. Ako ne ki tai tokanga peha taha ia ki tāpune keiti o tau apsiasi, kua hue hosi ia ki apsiasi. Whaauha tau whangi ulu mei kua sto, koe tau ki manioke ai. Kua teu pe, koe hunga pe, ki he whaiwhekau hoko, e au latu mea. Ke ua toi whai hatari waka. Ke toi ahoi tō nak. Whe mau pe, ke mau kotoa pe, i apsiasi, kere lahi apito tau apsiasi, malawa le rei pe, ke ai e ki ngowe ai, ke mau mo ui mea ai ai whamiri. Koe tunga koe ni ku nei ai e ngāwe, na ma alu pe ki he ako anga, alu pe ke ngahi api, hu he ngahi wharelalanga, koe ngahi whaitu pe ai mau ai e kakai. Pena e whai ai e loto, ka mo kai whai ai e whakaafe, ke na olange ki apsiasi, ke lama ki ako tohi tapu. Koe whakaafe e ia, ku whaafe toko lahi, koe alange e ia ki toko whaape, pea ko whaafe tai pau ki he otua. Na e uloi ki māma he toko whaa koe ni. O whiri ai toko ua, o mau kau whataha he ahoni. Pea ku mui mai pia mo na whine e ki, ke na whou he vai o e baptaiso. Pea kou tui, koe tāpua ke lahi ia, ki he whamiri o e siasi. Ai na ri aki ai tuku whakaholo, kai lawa ke na hau, o mui he mo oni e wholofola. Whiri tau ataina na whai, ke na hau, o mui whai to tonu, i he ki tohi koe. Koe ki tohi koe ka noa ki ai, koe ia pe a sisu, koe ia pe ai hala mo oni pia mo e mo ui.
Na lava whakawete ata tuku whakaholo, na e tutupu hake ai, a ki whanua koe ni. Whatata ki pēni whamiri. Koe, taimi kou ki toloi ai e waka. Ko ne ki toloi pe waka, koe ko hapalo pare mai a ke whanua. He ku whakatapu, whahi nau puaka nau tolu. Whahi mo nau hosi. O mau mea toko ni ai e koloi. Mana tui ko tau tolu ia, koe ke tau tolu ai. Ako mau me pau fai ko lotu ke fai mo tau anga e mau vikeresi. He koe amanak le rei ka fai whekau tanela katoa o ko anga ki poha moa. Whawhetai ki he ki o whenga wea ke ngahi mea kotoa pe ki re rei ak tau tolu ni ofa ki he otua. Ahoni, na mau alu toko wha, mau foki mai koe ni mau foki toko fitu mai. Pea ko whawhetai ki he otua. Ko toko ni alau mare manio ni, ko whai ai e whiri mawa. Ai ki whamiri koe ni, ke nau mui, ke eki ko sisu kalaisi. Ko kore pe ai ki whamiri koe ni mo kataki, mo mea ke pe ki olunga, ke mea te whamiri o siasi. Ke atek mo tolu, he hoa koe ni. Ameria, te pehe ki aloti. Whamore more, siulolo, ai whae koe ni, se ne mui wholau mai pe. Koe pou. Ke ki whamiri koe ni. Ka ko whawhetai ai ki he otua. Wai e whamalo lai, ki he otua, whamalo ki he tangatai pasteni, malo mu ai ki i, whawhakatotofu ange, whawaiwai ange ki tangai tonaki, mau mo uhi mei ai he taimi kouka ki te hato umei. Pea ko kore whamore more lahi a tias, ka pau ka hafua whatongia e motu anu, ukai ke hoa mo tā mo wakai, tu beke hu whanga pe, he lotu lere i ho tau eiki. Maloa pita. Koe whanga maari e koe ni, o kore ai ki a whaiwhikau Filipe. Koe pe ki vitio, motu whake ne tue kai Niuafo'ou. Nai pe mai sekeritai lahi ke mite hongo fulu. Ka ko ilonga ki vitio, ma wau mit pe nima. Ko tui e toko ni pe ka te kau tolu whamiri. Ke mou mamata tonu mai a ho eki. Pe pe ke kau tau la eki. I eki i ngā au e koe ni. Nai whai i he whunga maka. Far from the mainland, nestled in the heart of the Pacific, lies Niuafo'ou. In 2025, a mission was born, not of ambition, but of obedience. Just to preach, but to serve, to listen, to walk alongside, baptizing in the name of the Father, Son, and Holy Spirit.
Amen. The assigned missional activities have been successfully completed. Objectives set forth at the beginning of this mission were carried out with diligence and commitment, resulting in meaningful engagement and positive outcomes within the community. As this chapter concludes, preparations are now underway for departure. Today marks the final day of presence on the island before returning, closing this period of service with gratitude and reflection. Ihe whainga maare ko ni, whawhi e kauhi vai sasa Niuafo'ou, o whamore more, mo mea mai ke whahoko e tau hiwa. Malo.
Ne mo tau na wha. Kua tau I kuna I te manu whekai. Ko eni a te whakataki o te kakai maori o ni. Kua tohi mo tau hingoa I te tohi o te maui. Ko te aho o te taane mo te lami. Ko te hiwa eni o te lami. Mo tau whakahiki ki a ariki. Tana hua whakuma o ni ani. E hu tono aonga I purea ngani. Kua mato potu tapu I te rangi. Teu teu, pulou.
Whamalo ki he whaiwhikau ka o mai siasi pia me Niuafo'ou I he ripoti ka o mai hiva ku tau whanongoa I he hauane. Lotongo ia ku teu mai e whaiwhanua Vava'u e tare kita ke tau whahoko ripoti whakaos ki he pōni pia tau whakakakato ai whatongia e fiafi koe ni. A wai peki mea whamanatu atu peo ku ripoti mai o wai e tau whanau unau takai holo he ngai whaituko nau mau e tau loki sayanisi kore at peka ki mautolu kone mātua kui ai pena ei pe tau komiti kone ke security ko kore atu peka ngai taimia na hui ngai hono fotu utu ki mautolu ki ai ko hui ke o wai hoko e tau katoa mai ki he ni kai wainga hani I he ngā hinofoanga ko ia o e tau kau kemi. Ko ia kore atu peki he take security ka o mā mou timi e mō ki wakai ange tūnga ko ia ki ai. Ia ne whaiwhikau, po mana whakawaka, ko e tare kita ia o e wahi whanua Vava'u, amna ke ne whakahoko atu a e ripoti ko ia e wahi whanua Vava'u, ke tau e nima ko ni ku tau whanonga mai ai. E ki mua peke ne whakahoko a e ripoti I he whiawhin, tupe mua ke uto e whaipeha lotu ma wahe, e a mai whaiwhikau. Ke tau lotu, e tamai e ke mau fo'i pe te mau fiu he whawhakawhetai, mau hapai hake a e tamai o eki, ka koe tare kitu. Ko se wāniti koe pani a e a Fiona, ke ne whakahoko a e report, ko hui koe ngā we I e wahi whanua Vava'u. Tupe mua eke ke whakarea ia, mo ngai mea ko tau pēna e teu, tuke hoko a e ongongo pe mua e report I tene whakahoko, ko ha tāpua ki mawahe ia ki e konferenisi. Ai tāpua ki na mai e tamai o eki, ka umai ne kau whaiwhikau, ka umai kai ngā lotu pe me wahi whanua Vava'u, ia sisu koe alo, ka ko ia peho mau whamoi, Ameni. Malo e tau mau ki he whiwhini whamiri. Whatulo atu nari pasteni ka e umae kau whaafi whakalanglangi. Ka e kore pe mua ke u whamalu atu I he tala o whaki ku o kamata ake polo kalama e whiwhini. Whiwhia he whiwhini ke whakahoko atu a e ripoti o e wahenga Vava'u. Taim koina e oangea e ripoti e wahenga ke whakahoko a ripoti pia mohono whakahino hinona e talamai ukia e ki video ko ia tene whakahoko a ripoti pia moha ki introduction pe. Pia o kouhanga o mentoa a e whaiwhikau ko e toko osi mai pia me he koris fultoni ko e ne hanga o mao a koris fultoni I he tau kua osi. Kouhanga o mentoa a e tamai o eki ko e ni ko ilok o ksaiange ne teknikare pe au talange. Viam hau keni te ke hanga whau e ta video I he e ta ripoti. I he maina kua osi pene matalanoa. Pea teuteu koe ke mau wholau mai ko talange whewhe e ta ripoti. Kamata reo ke mawhakamatala pea talamai viam. Koe ripoti kamata ake ugai e fo I drone o ku hulu me olunga pea ne hanga hulu e wahe whanua na kuhanga mao he YouTube e kamata aki e ta ripoti. Pea talange iyo, ka koe hae whasi. Longo pea vrembeni talamai. Si I lolo wainga loto moko. Pea koe tanga misi. Ugai ke hanga ai ha whasi whakaloto koe ripoti, whakalau maari e. Kai ke e whamiri o ku whia ai motu ani. Ke o mai ha ki I whakamatala mi he ngāu e kua whakahoko pe me he wahenga Vava'u I he tau e nima kua tau maka I hono whakaosi I he whiawhini. Pea o ku te teo ke nehanga o mai a ki video ke tau sio ki ai I he whiawhini. Te uhanga peo ki I namatoe ririu e ki video I he ahoni.
Pea te matoki whetaulaki pe mo ki video, he ne fo ililiu koe, na e whai koe he ahoni, mahal koe komeni koe ai share ane po, me matoki ki i whiriuriua ki ai e ma video, te matoki sio whakataha pe ai, i he whiawhini, i he whakakaukau e ngāu, he tau e nima, pe me he wahe whanua Vava'u. Nei ai tau mua pa mo hange haki i job description, pe ko haki i whamatala ngā aue, nei whakahoko i he wahe whanua lere mai aki mimi ko tau ene wha ake tauni. Na e ui ko e 4 P's. Aia ko e whika ulo aki ko e paper skill. Koe anga koe ai tauhi e he whaifkau, ai ngahi rekoti, hanga ene o mai ene ripoti, ngahi ngau e whakapepa kotoa pe i he siasi tokanga au pito ki ai. Ko hono wā ko e people skill. Koe anga koe ene taukei i he whiohi, pia mo kainga lotu, i he ngahi aahi, kai umaa ene whakawhiangai ki he society, o totonu pe kene mau, hawhahinga tau kei, ko uhi kene lava o whakawhehokotaki lelei, ai pōpoa ki, i he taimi o tonu ai, ai ne whakawhiangai, ki he anga e tauhi vāpa moi kakai. Ko hono whikatolu ko e platform skill. Aia ko e anga ni ko e ne malanga, whewhe e ne malanga, pia mo e ne ako le soni, o tonu pe, kene whakahoko hono lelei taha, ko hono whatongia matua ki mahu inga ene o aua i ki evangelio, ko e platform weni o ku aua i e tau pōpua ki tua, pea lava ke whakakakatoa e whatongia. Pa hono whaosi, o gai pe ki ngā au e whakaitua ko e project, o whemau pe ke tauhipa mo e ngahi apsiasi, whakalelei, whai hano whanki renovation, koe haha ki project tene lava, pe koe wāri, pe koe Pea nai whai hono teke, ai kau whai whekau, koe mauhangeha mau ki job description, he tauene e whā, o au mai ki he tauni, ke he pē, o koe haki i ngā ue o whakahoko i apsiasi, ke he pē o tonu ho o whakawhiangai, sai ho o ngā ue whakaevangerio, pea ke tauhi mai ai ngahi ripoti, pea mo ngahi teita, ke mahu inga o pito whe mau he kautaki ke whakakakato. Ka koutu ipe, e lava mai ai viriame ke ne hanga o play atu, ai ki fo i video, koe ripotia pa me he vahe whanua Vava'u. Ki mua, ke play atu ki fo i video, o ko manatu, o kia e kau hiva hen. Nā ku whakakaukau ko hiva taha, pa ko hu tū koi tu heta mai viam ko hiva e ua. Pea ko kore ki he kautalvou whāu taha ke nanga mua o mai haki fo i pōpoa ki hiva, pea te whai e lotu, pea te tau toki play rewa ai fo i video. Ko kore pe ki he kautalvou whatahataha ai wahi whanua Vava'u, ka taki, ka mō lava mai ko ngā koe tau taimi. Malo. Koe kautalawau koe ni o ku teuteu atau mahalo koe whafufua ke he toko tolu ngofulu, ofi ke he wha ngofulu. A kautalawau me kau mui wholau te nau wholau atu ngi nau tolu ki he kemi koe a koe whakahoko i Nusila. Pea ku nau heni he whiawhini ke te nau toki puna whakakatoa te he pure lulu, e mo ni te nau toki whaosi atu. Pea me he wahe whanua Vava'u, malo apitu.
Kore peke u whai peha ki lot no ki mua ke o mai e ki fo I video ko ni kore peke whai whikau ke ne lawa mai o teu ke ne hanga play for video ko ni ke me muan ke tau loto. E o tua ko e whikau e ko ke toku mai. Whakamalohi ki mau tolu ke mau tuhake pe mau alo atu ke mau whakahoko whina ngalo he kua wawe ke toi whoki mai. Tā poa ke whewe angani aki ho lau maari e maon oni. Mau kore katoa ngai malohini a klaispe ko ho alo ko ia ho mau whamu ui. Amen. From the kingdom of Vava'u, where the ocean meets the sky,
and where our people continue to stand firm in faith. This is a report of Vava'u Seventh-day Adventist District for this last quinquennial, from 2021 to 2025. Today, we give glory to God as we reflect on a journey that began long before many of us were born. Since the 19th century, when the message of the Seventh-day Adventist Church first touched the shores of Tonga, Vava'u has been part of this divine calling. Through trials, challenges, and victories, God has carried this district forward. What we present today is not just a report. It is a testimony, a story of faith, sacrifice, unity, and mission. To reflect this journey, our presentation highlights 4 major areas where God has shaped our mission, which is paper skills, people skills, platform skills, as well as project skills. Koe taha whoki ai whatumia, hoi tare ki ka whawai whawai. Ai kau whashkau, te behiki kau takilotu. Ko hau no tiu, te hono whanau nau i ai ngai sesi, te koe wai whanwa. Ki o nau whatungia ko no awea tua e Gospelia sisu koesi, ki e mama koe ni. I Vava'u, he rangi ai tau e nima koe ni. Ka ngā siasi lala i e whao e wahi whanua. Aku ngā ue whakataha, pia ua ngā taha, i e ngā ue kotoa pia o ku whai, pia mi e wahi whanua. Sias au fitu o Niuafo'ou, sias au fitu koia o Petila ki utui, sias au fitu o utungake, te pehe foki ki hihifo, ki sias au fitu koia o tuanuku. I kai ngaro he tau ki apiako o whaanga koia ko Mispa Adventist High School. Ki mua ki uhoko atu, whiau taki foki ha whakamaro ki he Missionary Tonga. Ko e tataki, te moe poupou o ku whai, lawe monuai a he wahe whanua. I kai ke ngata i he ngai whakotuotu o maalunga, ko whai ai hono ui ha kautama eiki. Ka koa kau whaiwhikau ia ko nau hoko ko hatataki ke wahe whanua e tau e nima koe ni ko hiriange. Me siasi ko ia o Niuafo'ou, tau wanoa ua taha whaiwhikau se ko pe whinau. Whetongi mai ai e whaiwhikau o mana whunga waka. E tau wanoa ua wā ke tau wanoa ua nima. E siasi ko ia o Petila ki utui. Me tau wanoa ua taha whanonga mai ai ke wanoa ua nima. E whaiwhikau mawhi kine moa. E ke siasi ko ia o utungake. E tau wanoa ua taha whaiwhikau nori moala. Pia whetongi mai e George Sangu. Mi he wanoa ua wā ke he wanoa watou. Pea hoko mai ai e miu kaimi. Pea whetongi mai ai e whiriami kai hau i he wanoa wanima. Ke sas au fitu ko ia o tuanuku. Me he wanoa wataha ke he wanoa watou. E whataki mai ai e whaiwhikau simi siriwa. Pea whetongi mai ai e tongalongo i he wanoa wawha. Iau i he tau koe ni a whaiwhikau Brian i Pulini. Whawhirai ki e iki, ko kautama eiki, e pole mo ui ki nau whataki mai a ngā weba mai wahe whanua. Pia hao mai ki he lolo tongani wa mo whanonga o kuwhai mai ki he konferenisi. Ko e ni ai kau whaiwhikau, o kunau lolo tonga whahauko whatongia pia me wahe whanua. Ke tūnga ko ia e ngai siasi pia me wahe whanua. Ke siasi ko ia o Niuafo'ou. Whiunga ka moe toko te au whitunga furu mātoro. O kaua ia singa i whamiri mo tau whanua kau ngā api, ko fisi. Ke siasi au whitu ko ia o Petila, toko walung furu mātoro. Ke
Esas afitu koya otungake toko fango fu. Esas afitu koya tuanuku tolungo fu mataha. Aguyai hoki mo singai lau maria baptaiso fo'ou. Me wanoa wataha ke wanoa wanima. Tak feunga ba mo candidate baptaiso fitu mo fu whakaluk fua kuna fili kena umui ke eiko sisu kalaisi. Kami kuya mate o kune kei whanonga pe o tō tawai hasinga lau maari e hongo fu mawha e mi he wahe whanua Maluhola lolohea te vokia nase Hansen le sina palma negi ko vika to funga pe vokia Cynthia ele tá vela lomo kau tamaka iki Mike moa sa ma turi teulilo pegi e foha koini pen teulilo sane mafi kai umaha e fide iki ko Niuafo'ou si noa mafi pea Missionary mafi foki Fafifia fok ko hi ko si kau tole ke leka ko na wak mai e ta ufa conference ko ini lo se mak tau ni mango fulu matolo Steven Murphy ta ufit mo fulu Loisi ta ufit mo fulu Kennedy pe mo ana ko na ta ufit mo fulu tupu ma imoa ta ufit mo fulu ma anima eta ta uval mo fulu matolo e pe fokia lose ko no ta u hiva mo fulu eni Pia pehe foki ki a haulingi moala ta uvalu mo fulu maavalu. Ta koe tā pokia e wahe whanua kwa si kau mātua ma singa e tūnga whine mātua. Koe pōpō rahi ki he ngā we. Tāna ki atu foki pa moanga pau whamiri fo'o e wha i wahe whanua. Kei ki ngā tai, mga e tā poki pepe e ua furu mātaha. Ko tawa mai ni, ki ko hono teu iwa mono whakanau i, ai wahe whanua, ko hi ko ene ngāwe. O kamata peia ka mi whanau, ka honoa ko i ki nau tolo, e tapa kehe o e mo'ui, ke ngata pe i he mo'ui ni, ka ki he kaha uwhaki. Ka huawa e teiteu o kuwhai, ki he potu ngāwe talavou, Ke talavou pa mai whine mui o wahe whanua, me he ngahi siasi hono kapo. I kai ke ngā tāi oku, iai pa me ngahi trainingi o whakakakato i wahe whanua. Ki he, ka maulakanga ko ia e siasi. La hoko e ni, ka whakatublekina ki he poto whakatu mai. Ka moto ilo lahiangi, ki he ngāwe ko ui pa muwhilia i ki nau tolu, i he ngāwe anga ko ia. Ai eki. Koe kolola, ai ngahi, tokoni, na ngahi pōpō ko toa pe, me ia tangatai Palestini, se e tai lahi e siasi, e kaukare kita ko ia o e Missionary Tonga. Nā whoko koe tāpuaki, e ngāwe ko whai, pia mo e pōpō ko ia, ke e wahe whanua. Ke konga hono ua ripoti o ko ui ko people skills pe ko wheo ko taki pe mo kakai e wha sosiale pe mo wheo mea te po a wha watua ngai tokoni ki he community ko youth ministry, health ministry, barfender o kunau whengawe a ke whakataha ngai tipan mene ngai sesi ke nau watu ki he kolo e whunga ke he ke tātana ki hanga e whua ki bua mea ofa ke awa ke ngai loko whare masi waka mo tu hausia ke ngata i ko toa tu toa ko tahaya ngai toa kalama mahu inga o ko ngau e ake siasi pe ko kai haka pe o ngai whamiri ko i tau i maa ke ngata i ko ngai ngau e kolo ku pao pe whai ke aia o ke te ngau kolo whai tokoni mo ke tak ni mai ngau e ko whai Dahil mo yung taliniti, bawa semua ko sangot. O
ko tufu ki mataika ko ngowe whana pea ope ia alefo ai tokoni ko ia ai mai sesi ko open air ko whakahat i he pōpua pe hiwa ai mafi ko tua i hangai kolope o ku whainga mai ki hapu ki ai ko tokoni ke ka wai o ku marama pea whakakato ia e rāua pe ke ngai ngau ko ia o pure anga o ke ua e siasi te ngau ia ke aku anga ko i nispa o whakakata na whatopea Kawa mai ke ko nga hono tau ai aku ui ko e platform skill. So whate whito ni i tau ke mo i mau e whai kau ai whahinga opo ke me lawa o mai a kia whawha e tūma malanga ka ruma a whoki i population o i kai kāna pe i tūma malanga e whare ono i kāna loko ka tau ke hiko ki he ngāo whakauri o ICC i he kāhi whetu koto te o whahoko ai e wakiri o ko e wakiri o whauki ai whahiso moa whahoko pēhea ki he taka koto pēhu ko ke rangi ai COVID tā koe nai hoko ai COVID ai e nai whakaramu ke whahoko e he Sas kotoa pe, e wakiri o e taha i he taka kotoa pe i he tamu nima poi ko tau whanua ina mai. E ngāhi whetuku motua pe, nā e whaofa e ngāhi te wakiri o, ai wae whanua, pe a tiaki ngāhi tu whoo, ane koia ko taua, sa matai, o e whowha tai nita se, huma toa e tau pōpua ki pe a whamunga ta tai koe ni te pōpua ki. E a nino ai tere hono ai kōre ka mō ngāmu whainga ta. Ka potu e whaami, ia ia i rea e oa o tua tuku mai. E hōpua e koha kotoni i ngā umu whakaloto la. E nā hutua e ngā kā, a ngā rau mai e, o tā pō ki a ki he wahi whonua. Kono whaosi koe projects o mutai nā ka pēa e tohanga e ta whaabi whakala mai e si a wale e wahe whanua ka hoki o tohanga e pina whonua pe mahi whaiagala tuka mahi apsisi i hono upbranding o hono toi whaarele e kia tuku ngana o mutai lea ki ai ai whahanga whatoria o kōtui ni he apsia se whuntuin whangawa ki he kahau tukoni ko tā whengi mōru whai e haki ngāu o Taiwan nau apsia si ia e ka roe ngā tukoni tereki e mei husi a ka mua sea ki he apsia se whuntuin ia mhoto whare e a ngāhi whetu kotoa pe, iai pa moe ngāhi ngāu e whahoko i he apsiasio Niuafo'ou o no whainga ia mohono whahoko no whahoko a ngāhi mea e hop ia ohodui whāmi ia e tokonu ke ria ke te mpana koa mea ia wāra ke tau te makuai tau ungu e tau ua whona māsai o me o tau kau mo e ki e tau whiwhia e tau sio e ngā ua ulanga e kia ki haka peka whāti whahalau mai e ka hio e ngā whaia ngā o tūwho. Si e taimi ke whakamatala ke whakalau e ngā tā puaki ai e ki kua whakakoloa ki ai wahi whanua o hoko ana i meani le ia ke ka hau e ngā ue i ne wahi whanua Vava'u. Te wake atu e mo ui i tau e nima ka hoko mai re mo ka veinga I will go on coach mission. E pore mo ui a ke wahi whanua Vava'u e mo tari te mau alu ke awe e mo morele.
Malo. Family ko kiri poten me vai fono Vava'u. Ko tupe ke fafonga be akole famole more. Ai motuani ka ma timinga au pe me vai fono Vava'u. Ka o fai ka ma pureako pe ke si ka o fai ako. Ka pauna ia ha to no. Ai fai fatongia. Mau kole famole more atu. Tulu fua pe ngā oe ke whakakato e whatongia. Whaftai pe ke tua mawhiko ne o me iwi me mālohi ke whakahoko aki ai whatongia. Ea halangilangi ka iai hangeia o guasi hova tō taha pe ia. Kore pe ke kauhiwa, ka pau ku kei toi pe e tau whahiwa, tuku ke mo o mai e tau pōpō kiwa whakaosi māloa pito. Tawara, quando fa casi tuara, koi kai honga, he kuo mai vai mo fua, he anga hala, kane loto to ke fei mo foa ki koto, ko eni koe aho e ni o whakamoui si hova. Te whakatomala kua uhu a e ne o wha pia te whakaha
Malo bito. Famalo ki hongo ripoti whawhawhaka ni tau whanong kiai, ripoti a Niuafo'ou. Au mahano kaingalotu, whawhita e ngā aue. Famalo lahi atu he whahoko lelei a ngā aue pe moe whatongia pe me Niuafo'ou. I ngā tau whamalo whoki he whaiwhikau. Pō mana ka ma whoki a Vriam, ka o ngā ue me vai whanau Vava'u. Brian, pepe he whoki ki a Mafi kine moa. Mamalo atu he polokalama pe moe report whawhaofa. Ulawa ke tau whanau kia he pōni. Tau whaia ge tau polokalama i he Quinquennial. Moe whamalo he lava o Keynote mai tau proklama wa mai ki he whawhin, ngo peu ki tau i tō mui, ka koe petui mahuinga, ai tau whanongo ki hanga lere e tau ngā we, i ngā whaitu koe ni whahoko whatongia mai mea e kau ngā we. Koe hene pehe, tu peke hanga iki o whaitāpe kina, ak mōtol tu hoko atu e proklama koe tau ripoti urakoi a pongbongi e hiri pe ai lotu pongbongi, ai o si mahina pe he tau proklama e tō tahau ne whako e lot pongbong au hu, ko freezer arekeu, pe koe CFO ia koe ai unioni, ai a koe tene whahoko e tau malanga he pongbong au hu, pe a hiri pe koe ia e whahoko dewa ripoti koe ia ai nominating committee i he pongbong koe ia au hu, hiri pe ai malanga pe toko hoko atuai ai ngai proklama kia pongbongi. Whataonga hanga i kia tāpikini ki motol pa mai tala manu watu i he whawhin ka o mai ngai whatongia o hanga mai he pongbongina. Ate whawhi mo mea kia lunga ke tau kau whatahe loto. O tua mau whawhetai atu kere koe ta mai hou a koen pa mai tāpua ki o mo ui mau inasiai. Mau whamalo e mau kau whataha i he ahoni ka o mai ngahi ripoti ko mau whanongo ki ai. Whawhetai eik malo ai tatake a whiona ko whai ki ho kau ngāwe. Pe mo e whaola o ngahi ngāwe pe mo e whatongia pe me ngahi wheitu u taktaha. Paka mau lotu ia e tamai, momoe atu, lang, pa mo Gloria e ngau e mau whai, ke a au bea ko koe o tau, ka ke a wheitalalo, whai tāpiki nange a kau ngau e, ka o mai kai ngaloto e siasi, pa mo e hanga atu ke he toenga o e ngahi polokalama e wiki koeni, mau lotu be tamai, ki he tataki a lau maari e maanoni. Whakatutuki mau tolo aki ho keresi, i he whiawhikoeni, maha malolo lelei, hoko atu ngai whatongia i a pongbongina ke tau whea pepe mo a whio. Tare aki mau tolu e houa koen i a Sisu Kleis ko alo ka ho mau whama oi. Amen. Malo bito, ka mo boudia. Wow.